Prije 505 godina, kako kaže legenda, ova stijena je pukla i prema Pruscu je iz nje potekla voda. Turski derviš Ajvaz Dedo, koji je glavni junak svih prusačkih legendi, prije toga je 40 jutara ispred stijene obavljao molitvu, zbog čega se voda koja je iz nje potekla i smatra zapravo darom za njegovu istrajnost. Ajvatovica je danas najveće dovište muslimana u Europi. Ajvatovica je hod kroz prostor i vrijeme. Ajvatovica spaja prošlost i sadašnjost. Zahvaljujući ulaganjima tokom minulih godina, prostori na Ajvatovici su uređeni i prilagođeni za organiziranje vjersko-kulturne manifestacije. Savremen put sa stazom za konjenike, stazom za pješake, naravno dovedena je struja, riješeni toaleti, puno tih sadržaja, prolaz kroz stijenu uređen. Što se tiče smještaja i ostalih, subota pogotovo, znači kada dolaze musafiri, ljudi sa strane, gledamo da dočekamo na najvišem nivou. Jedan od problema koji će pred održavanje ovogodišnje Ajvatovice biti riješen je uređenje kanalizacionog sistema. Bit će osiguran i parking prostor. Ovo se sve priprema kako bi se obezbijedili parkiranje za autobuse i što bolja komunikacija hodočasnika koji dolaze za dane Ajvatovice. Tragovima koje je iza sebe ostavio Ajvaz Dedo u Pruscu i Ajvatovici godišnje prođe oko 100.000 ljudi. Ova brojka, ako se uzme u obzir značaj ovog područja, je mala, zbog čega je i pokrenuta kampanja koja će omogućiti razvoj vjerskog turizma. Postoji jako puno i projekata i prijedloga. Mislim da to moramo sve upakovati i prodati na tržište. Namjer organizatora Ajvatovice je da naredne godine brigu o turističkoj promociji preuzme fondacija ili javno preduzeće koje bi trebalo biti formirano. Smatra se da će to biti novi iskorak koji će i definitivno omogućiti da Prusac preraste u jednu od najznačajnijih turističkih destinacija u centralnoj Bosni.